ini merupakan pengalaman pertama saya datang bertugas di wilayah Sulawesi. Saya sangat terkesan, terutama masalah prajuritnya yang militan dan Bapak Panglima yang 6K. Kami akan mensupport secara penuh untuk melaksanakan semua program yang sudah dicanakan oleh Bapak Panglima. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleep. Lapor antara serah terima jabatan pejabat Kodam 14 Hasanuddin siap dimulai. Lanjutkan. Everybody, they don't understand I'm not broke. Pelaksanaan serah terima jabatan. I know it makes no sense. What else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Policeman says, son, you can't stay here. I said, someone I'm waiting for, if it's a day, a month, a year. Gotta stand my ground, even if it rains or snows. If she changes her mind, this is the first place she will go. 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me. Intinya saya terima kasih banyak, semuanya hebat dan bagus. Insya Allah yang ditinggalkan bermanfaat dan berkah untuk para perwira sekalian dan istrinya. Kemudian yang baru masuk, selamat datang, selamat bergabung. Hanya ada satu kata, bahagia bersama. Ikuti yang sudah ada, sesuaikan, mari sama-sama kita mainkan. Mari sama-sama kita bekerja dan berjuang untuk Kodam 14 Hasanuddin. People talk about the guy who's waiting on a girl. Oh, there are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved, and maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner. Kodam Hasanuddin ini kodam yang cukup hebat, mendapat predikat yang cukup bagus, mendapat penilaian juga bagus dari pimpinan terhadap segala kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Program 6K dari Bapak Pangdam ini merupakan yang harus kita tindak lanjutin. Kita jaga, kita ramu sehingga program 6K dari Bapak Pangdam ini dapat terlaksana oleh seluruh satuan di jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Hasanuddin setia hingga akhir. Sleeping bag, I'm not gonna move.